Turabasuhuje mwe mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Muri kumwe nanjye Bikorimana Noel. Amakuru yacu reka tuyahere mu Bufaransa, aho Perezida Macron yatubwiye inama idasanzwe kubera imyigaragambyo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere yakira abayobozi b'inteko ishinga amategeko mu mitwe yombi, akazakurikizaho ba meya bo muri komini 220 haganirwa ku myigaragambyo ikomeje kuba hirya no hino mu gihugu. Biteganyijwe ko kuri uyu wa mbere yakira perezida w'umutwe w'abadepite Yoweri Museveni ndetse na perezida wa sena Gerard Larcher. Naho ku wa kabiri akazahura na ba meya bo muri komini 220 yagizweho ingaruka n'imyigaragambyo yatangiye mu minsi 6 ishize, nk'uko byemejwe na ibiro by'umukuru w'igihugu. Itangazo rikomeza rigira riti: Perezida kandi yasabye Minisitiri w'Intebe Elizabeth Borne kwakira ba perezida bose b'imitwe ya politiki n'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa mbere. Byatangajwe ko Perezida Macron yifuza kumva ahereye mu mizi impamvu zatumye ibintu bigera aha hose mbere y'uko hagira imyanzuro ifatwa. Kuri iki cyumweru kandi Macron yagiranye inama na Minisitiri w'Intebe ndetse n'abandi baminisitiri batandukanye, harimo Minisitiri w'Umutekano Gerald Darmanin na Dupond-Moretti Minisitiri w'Ubutabera. Iyi myigaragambyo yatumye Perezida Macron asubika uruzinduko mu Budage yatangiye nyuma y'uko ku wa 27 Kamena 2023 umwana w'imyaka 17 witwa Mr Nohel wari utwaye imodoka mu gace ka Nanterre gaherereye mu birometero 11 uvuye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Paris. Yavuye mu gace yari aherereyemo ahura na polisi iramuhagarika, we arakomeza, polisi ihita imurasa mu gatuza. Uyu musore ufite igisekuruza cyo muri Algeria bikekwa ko atari afite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuko imyaka afite itabimwemerera, ngo niwe nyina yari afite gusa. Akimara kuraswa, abaturage bo mu mijyi itandukanye y'Ubufaransa nk'umurwa mukuru wa Paris, Marseille, Lille, Lyon, Nice na Strasbourg n'indi biraye mu mihanda basaba ko bashyirwa mu butabera. Abo bose bigaragambyaga basabiraga ubutabera uwo mwana, ariko ingabo na polisi by'iki gihugu bikora ubutaruhuka kugira ngo bayitatanye. Umutwe wa Twirwaneho washimangiye ko gukorana na M23 nta kibazo bibonamo. Umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abanyamurenge, Col Rukunda Michel uzwi nka Makanika, uwo niwe muyobozi uyobora uwo mutwe wa Twirwaneho, yatangaje ko ntacyo bitwaye kuba bakorana na M23 n'undi wese wifuza ko aka karengane bakorerwa kakurwaho kagahagarara burundu, kuko bose bafite intego yo kurengera abaturage bicwa bazira uko bavutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mutwe w'urubyiruko rwihuje rw'abanyamurenge uvugwa ko igihe kigeze bakihuriza hamwe maze bakirwanaho aho kwitwa umusubirizo. Amakuru twari tubafitiye naharangiriye. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Mugire ibihe byiza.